دربارەی هەڵبژارتنên داوی li kantona Cizîrê li Meclisa Zagonsaz ya kantonê şandeya 21 rêxistinên civaka sivîl li gel komîseriya helbijartinan û encûmena Zagonsaz civiyan. Herûha şandeyê encamên lîkolînên xwe yên kampaniya helbijartinê pêşkêşî meclisê kirin. إيروم هاتين جواتا بمجلس رأي أم وانتقاداتا وانتقادات مني سر قانوني أم ما دادستوا حانا قال اللقاء قال كي إيجابي بوباره ومتفاعل بالموضوع وهيفين إنه داويا أنجام برجع في دركفن الجماعات. Di civînê de gelek guftûgo li ser guhertina hin yaseyên helbijartinan çêbû. Herûha wê deriyê lîkolînê vekirîbe ta got bigihêne encamên xwe û di dawiya civînê de her du aliyan kongereke çapemeniyê li dar xistin. çanda helbijartinê bela kun herûhan fişareke dikin yani em daftekê bikin dafteke îcabî erênî ji bo garibin çend zabûna biguherin. Kaymê dawî vê kampînê de ew bû werin şandekê ji desteya bidin helbijartinê û şanda encûmena Zagonsazan. ایرو جوینا ما گلک خاله وام سازی جواک سیویل قدماندن جوا خاله جی بلکی گلک نیرین مجلس سر هبونج بر تجربه ما یا شارداری دیتین اف خاله نقاط بحث کرین ما بری نهاجی نقاش کربو وك مجلس زاغونساز بحموق ملاحظات آنين رخنة آنين استبيانات شاكرين أم حمو برشاف بقرن وأم تجارة دريه مجلس جواك سيفيل ناقرتيا وهر فاكيريا أف نقاطها حموجي قوميتي مجلس زاغونساز سيزدا لجنة هنا هر لجنة كي مختصة بمسلكة كي محدد أم ذكرن واقتراحات قدمان دينامي تسليمي لجنة خويا مختص بكن أو جي نقاش بكن وبجهن صياغتها كداوي ويعرض بكن مجلس هذاك وجبوك وببي تعديلها كي نهائي ش قانوني مره. gelek lîkolîn herûha kar li ser fêrkirina maf û yasayên helbijartinan dibin. Lê taniha aliyeke sereke got ew enekesê dûrî her tiştî gelo wê ta kengî dûr û bêpar bimîne. Ciwanil Kurdî Orient News, Amûdê.